keluarga di tiang iriki jantan nenten wenten walata nabi sande sandang dengan yang di tiang wantah preside nyuk serah puniki di tiang berbe anak alit puniki punapi je pemargi kelantur puniki mangde kelanturang ring jumah kangen sepisan ring adat loheng dinas ring satria. Ring galah mangkin puniki sampun mencih nayang pisan napi sane aturang diwau saking wali saking pihak perdana sampun nyih nayang dadosne ring tanggal 31 sane lintang bulan Maret buang kali 24 puniki titiang kala ring genah puniki sampun nyih nayang ring sejeroning puniki ngewentenang pawirasan sareng keluarga besar Riki Pak Dwi sekeluarga sami dadosne ring kalah mangkin titiang jumpu jaga pacang nyangkepang niki pianakipun Ibu Du Parwata puniki Binogade Made Yoga Kumara jaga pacang temu Alperabi sareng Putu Wira Ardiantini. Ringgalah kadimangkin budo paing ukuning klurut sasih deste pinanggal Masehi 10 April 2024 titiang medue krama sane muaste ni Putu Wira Ardiantini patutnya pianak saking iketep Dwi Wira Tenaya sareng ni nengah Sutiami titiang jagi subserahan ring sejeroning tempet Banjar raking ring desa mangdene putri kraman titiang persida ketampen Pinanggal dase April 2 kali 24 sane membahu niki saking kursa Imade Yoga Kumara Dur sane perdana ni Putu Wira Ardian ini kuku hatian semandane sah manut adat lan agama. Sange.